Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai va kule April ni sang ni som ni parukania Iran US le Israel in be nakal mek chuan avor top atheng chho mek zela US President Donald Trump chuan Iran hian in biak na nei an du thu le in biak na an nei mek thu a soi reng lain US Intelligence 10 report rang an lak khom an tar lana tang chuan Iran hian in rem an la du lo in biak na nei po an du lo an ron ti vele tatlat maya President Trump hi chu athu hi atam ve hrim athu sai hi eng hinge oi lo tur ti po hi riat thiam a har sakop maya eng angin nge thila kal selang riat ani lowa Israel le US chuan in dong na hi ti top nai an du to a chu wangin be na po an kalpui na khop maya April ni ar ngot po khan Iran ram chung mun rang an be na aturu le ni heti mek lai hian US President Donald Trump pa hian ama tha tum tu anei ve renga Massachusetts cheng Andrew Emerald kumsomli panga chu President Donald Trump tha tuma vaule riam na police te lo be ya tuma wangin thole ni khan man ani hei hi thu thar mi chia to lo ma se khovel riata anron tarlan chawa wangin in tar lang vele lok te ang Andrew Emerald thian social media Facebook lama kum khat chuang zet President Trump hi alo vau to a FBI 10 man antum lai hian tharum panga lo be let atuma wangin darkar engemozat chu police tenen hian anin machonani Emerald talaka hian thu buai pariat 8 count indictment siamania Trump vaunana athil post te zinga hian heng te hitelani sang ni som ni paruk ma hian Trump hi thilo chuan Mar-a-Lago akalin keima nge hian kavat hatang ti ena lo vau to a FBI 10 an chui ti ariat nuwa po kum som chuang kalo vau to mingron man an tumani chuan min tha main kalo ka plum ve thungang ti ena soyani July sang ni som ni panga a athil po sa chuan chemsei mandan turle President Donald Trump pa roka chumtlum atum thute asoi bokani FBI te hian Great Barrington Massachusetts at Chennai na manturin nan wakala mase Emerald hi in chunga atom tat maya pona ron chua chuan chemsei tak mai hriam mel tak aron lek chuaka police te chu ama kap mai turin a chau hleni reife anin biak nule FBI crisis negotiation mi biak thiam biak team an local nuwa police officer pakhatin a phone ta a biak nuwa a in petat chawani tuna hian kota athu buai hi thelua siam sak ani to a ukil lam ero in engma thu chu an la siam lawani he thil hi President Trumpan March ni som ni paruk sang ni som ni le paruka cabinet meeting ane nu loka thleng ania Andrew Emerald thian kum sang ni som ni panga atang khan hetiang vauna hi alo kalpui to a mi pakhatin FBI te hena a hek nuwa chiang zoka chui zui ni in an man zui ta ani April ni sang ni som ni paruk ninga ni hian US Israel le Iran in be na chuan avor top atheng chho meka in dong ni som thum palina ani to boka President Donald Trump chuan thu chua siamin Iran chu lungkhriam manhun sto nei sa kan vole tang ti in awawa kar ni thum lo om tur chung hian be na strike chuna satakin an kalpui don ti asoyani e thu chua asiam nu hian khovel huapin oil man barrel khat US dollar za soma asang chole ngal dorani ramro poile thil ti thei an ni boka an president temeu tongka chuan khovel angor nging chiang le thina President Trump avau khana wang hian oil man hi voi duai lo Iran an be nuwa po asang to ani Teran naya khopui poimo karas chu na satakin be ania he khopuya B1 bridge leichu voi ni zet be ania mi pahni in nunna an chan ba ka mi tam takin hliam an tuara khopui chunga hian kol phetha electricity athi pha dual bokani Irana missile da khom na mun pui ber pakhat Isfahan South missile base bula voi duai lo thilpuak na satak ka oma hebe na hi video mga finfia ania ral thuam tam tak akan telawangin apuak zui na sale Iran mar chaklama Mashat International Airport bula fuel storage po be ania mei khu na satak ka chuak ani Iranin khovel oil mamo
kaltlang na tui pui kong Strait of Hormuz adan tlatawangin khovel ram rang an mang ang to hle a UK Foreign Secretary David Cooper chuan ram somli chuang tenen he tui pui kong hon le tan tur hi an rela French President Emmanuel Macron chuan Iran tel lo chuan he tui pui kong hi a hon theilo ti na soi thunga ni tuna hian tui pui chunga long sang ni zet an tang meka hei hian khovel sum don na po ati buai hle Iran ero chuan oman nen he tui pui kong en kol dan tur protocol hi an chiam mek ti a soi ve thunga ni Iran chuan a then omram US le Israel tran tu nia a khiat te a bele vereng boka Israel Passover holiday man lai ania ma se Iran in ballistic missile som zet akap luta Israel in Iron Dome mangin alokap thaloma ma se mi som pani velin hiam an tuar thunga ni UAE chuan voina ringot khan Iran atangin missile som pakwale drone som ni paruk local an ka tlahak thu an soya Saudi Arabia point drone pali an lokap thabok Iran Revolutionary Guard Corps chuan Bahraina Amazon Cloud Computing Center an bei thu an puang bokani UN Secretary General Antonio Guterres chuan US le Israel chu indona ti top turin angena khovel mire thei ber perten thok an la thei lawani ti na soi Russia chuan Irana an nuclear power plant Bushara an na thokte an chua zalen theinan ceasefire inka hayang yen ve bokani US embassy chuan Iraka an khwale tuyom te chu mun hima chuak turin akhiat tira be na thleng theidin muna an om ti an thrilani BBC in afin fiana atarlan dan chuan Iran khopui pakhat karas teran nayami chu nasataka be ania he khopuya B1 bridge le chu voi ni be ania mi pahni in nunna an chan ba ka mitam takin hliam an tuar boka teran khopui chunga po voi duai lo thilpuak ri hi hriatani Isfahan missile base Irana missile anda khom na mun poimo Isfahan bula nasataka thilpuak a omboka hei hi video mga finfia ania munpui be ani nu hian thildang apuak zui na salea hei hian ral thuam tam tak akang tel nge yani ti alantir ni inan soyani Mashat International Airport bula mekhuna sataka chuaka rin hlel ani danin petrol da khomna fuel storage be ani an ringani French President Emmanuel Macron chuan Trump chat dan chu in show off na ang mai ania khovel hian stability in nga na tlak amamo zokani ati Trumpan Macron anu pui chung chang moi lo taka soipo aza puyom ti na chang bokani Israel chuan Lebanon simlama Hezbollah mun puite abe zui renga mitam takin anin le lo an chua san pha to ani Iran Parliament Speaker chuan mi maktaduai sari zet indona atel turin an in peto ti asoya Iran mi pui tam tak chuan indona hi an lau le a ma se mi than khat ta chuan sarkar diklo laka zalen na an mu pha be sein an zalen na turani don phot chuan bom manga be po poi ti lo khopa ril rupu anom ve nual bokani US Intelligence Agency rang te thli thlaina assessment thar ber chuan Iran sarkar regime chuan tundin muna US le Israel nena indona ti top nan in biak na nei an la du ri lo ti ata lang hei hi New York Times chuan ninga ni khan US thunei tu te to chanin ata langani Iran sarkar hian indona hi chunzom thei khopadin muntra anin ngaya US thilphut an demand te po zom an tum ri lo diplomatic channel in biak po na chu hon reng an du na a ma se US sarkar le President Donald Trump an in biak na tak nei an du chu an ring lo hle Iran le Pakistan thunei tu te soidanin Iran hian condition thilphut dik tak noya chau diplomacy hi akal pui du a chu indona ti to plen na ani turania hunrai lo te chunga inrem na temporary ceasefire chau chu an du lawani President Trump an truth social Iran huai tu thar Supreme Leader Mustafa Khamenei emo President Pezeshkian chuan US nena ceasefire in belotura in remna adil ti asoya Trump chuan Iran huai tu thar hi mifing tak le la lo zok
less radicalized nia a riat thua soiboka ma se Iran sarkar chuan he Trump pathu chua hi heti hiana changa Iran Foreign Ministry thupuang tu chuan Trump pathu chua chu dot ani thule engma inbiak na aum lo thu Iranian State TV a soyani March nisom nile parukhan Iran thunei tu pakhat chuan US in Indona ti top nan point som panga plan asiam chu le lam chau thlir na le nei taka thil ti one sided and unfair ani thua lo soi to a he plan hian US le Israel chau atan puya Iran tan hlok na engma lo ti soi bokani US President Donald Trump hian Iran hian ral thuam an nei mumal to lo thu te tin an ho tu te po an tom to a alanga pawa in biak na nei ani chungchang tarlan te po an du lo ti in voi tam a soi thina ma se intelligence ten an lak khom thuru rang an mu atanga an ron talan kan en chuan Iran hian US laka le Israel laka hian tlom an latum lo hle a in do zel turin an lain buat sai ti an ron ta lang vele sia US intelligence ten report rang thuru rang an lak khom an ron talan te hi chu dot ani hi arin om chi asilawa chu wangin Trump azok hian dot asoi kwal mai ani arinom taber maya achan chu in biak na nei andua in ram na hi andu tak ani chuan heile chen hi in biak na an nei to a tin ama pon in do chol san asoya ti chuan Iran hena hun tiama pe a ma se engma omzi omlowa Iran chuan in biak na omze nei lawani ti in he in do na hi an kalpui som ta zelania tuna po Trumpan in biak na kan nei mek tin Iran hruai tu te hian in ka hai neya in do na ti to pan du to ti in a soi fo ma se tu na hetiang hian thua omle ta sia Iran lampang hian rinai taken ral thuam te po hi an la nei tam ni in angai theya buaina hi eng angin nge akal zelang soi a har sata hle heti rual hian Strait of Hormuz ber mai hi khovel dang ti buai tu anita a US le Israelin Iran andova tichuan aso khovel pumpuin kan tuar le ta a US President Donald Trump angei point tuna he in dona acho chu awang hian dem a hlo hle a athurual pui nei to ram te point he in be na hian tel pui andu tak silawa wangin a in so tamai ani ber mai Iranin oil an thon chua na ber Kirk Island lak sak chungchang te po asoya ma se Iran sipai IRGC lam chuan local ro se kan lo ngak renge ti in an lo thu an soi vereng mai boka eng angin nge indo na hi akal zelang Trump hian eng angin nge ma alak zelang soi thei ani lowa chuti rual chuan indo na hi chu atop mai arin om talo Strait of Hormuz chungchang awang po hian kan news masalama kan lo soi to ang khan indo na dang khengle thei ani tlat maya khovel hi he indo na hian buaina na sa zoka anuk lut lowang ti po soi thei ani lovani Iran indo na US in eng bomar nge amman le India point bomar abuai pui veta khovela ral thuam nei ramza somli panga te jinga US China le Russia chawin bomar thlona anneya US chuan manni khan Isfahana bunker buster bomb keji zakwa pasari velarit athak chiam mai he khua hi mei dila achang ani hote Isfahana anral thuam da na le facilities dangte hi RCC manga le noya siam anni ve boka hei wang hian bunker buster man ani Isfahan hi Iran khopui ber pathum na ni in mihring makta duai ni le point thum velan cheng Iran enriched uranium tamzok chu he khua emo a che velatlang le noya an thuk rungei ni arin ani US bomarte itlir te ang B-52 Stratofortress Big Ugly Fat Fellow Bafti Minglem Pek ania Khovela Combat Aircraft Service Raiberani kumsang khazakwa somnga pahia avarian masaber B-52A athoka kumsang khazakwa somnga panga atangin a service tan kumsom sari chuang a service to ti changkan chho sel nin avarian hnung berchu B-52H ania kumsang khazakwa somruk pahia deliver to kha ani Boeing chuan B-52 hi
zasari somli pali asiam chuaka tuna B-52H variant somsari le parukvel US in akolmek red and white ni siam TF-33 P3 103 turbofan engine pariat jet amang mole fail liter nuai khat sing sari sang sari chuang apaya atui thunon lovin kilometer sing khat sang li za somrukvel akover pha ri ain alet bial point pariat vela chakina thlok thei abodi hi meter somli pariat point panga vel ni in a wingspan hi meter somnga paruk point panga vel ani a maximum take off weight MTOW hi kg nuai ni sing khat sang kwa zaruk vel ani crew panga an chuang thina aircraft commander pilot radar navigator le electronic warfare officer te anni aral thuam pai te hi rap thak tham ani avain kg sing thum sang khat zanga vela pai the nuclear pai AGM-86B air launch cruise missile ALCM B-61 le B-83 gravity bomb te apai theya bomb mit nei precision guided munition sang gravity bomb sang le adang te apai theya kan soi vek chuan athui lu tukang bunker buster chia soila guided bomb unit somthum pakhat GBU-31 kg zakwa pasari velarit somni z apai thei GBU-31 hian penetrator warhead BLU-109/B apman hian bunker buster ania warhead dangpo apang thei mania Isfahan chutnana US manchu GBU-31 nge hini GBU-31 chu guidance kit joint direct attack munition JDAM anvua smart bomb alonita B-52 hian kg sang khat somnga velarit bunker buster dang GBU-24 po alapai trau thei B-52H hian nuclear pai AGM-181A long range standoff LRSO cruise missile pai tir tura malak mekani man ni khan LRSO paya mojaf dizat chunga athok le akap chin nuclear tel lovin mu ani he missile hi apai le pheichuan B-52H ahlom le zual ton mange Vietnam War Gulf War Afghanistan Iraq le Syria ate man aloni to tun Iran wara hian US chuan RAF Fairford UK a B-52 ada treva hetatang hian an chetaber B-52H pakhat hi tunlai poisa lutna chutin US dollar million somriat panga chuang manani ma se hemi nuwa an upgrade ti ho hi turu thamlu tuk mai ania leidon chuan alet engemaw satin na to toang an thlo hian darkar khata US dollar sing saria tanga sing riat chuang a eiralani US chuan kum sang ni somthum vela B-52 J variant a upgrade tumin US dollar billion somli pariat chuang z sumada Rolls-Royce F-130 engine man to tumani US in kum sang ni somnga thleng he bomar hluito takhi man ala tum chau thalo se an choltir to ang Rockwell B-1B Lancer kum sang khajakwa somriat palia masaber athoka kum ni nuwa US tan a service tan Rockwell International chu B-1B siam tu ni in a en kol zui tu wero Boeing ani metar somli pali le point nga vela sei ni in a wingspan hi metar somli pani vela ni fuel liter nuai khat sing le sang li za thum som kwa vel paien ri aya alet khat le point ni vela chakin atui thunnon lovin kilometer sing khat le sang ni vel a cover pha a MTOW hi kg nuai ni sing khat sang ruk za thum som sari vela ni General Electric F-101 GE 102 turbofan engine afterburner nei pali mangin crew pali an chuang thin aircraft commander co-pilot le combat system officer pahni ten ni ral thuam kg sing thum sang li vela phur theya US bomber service lai jing ral thuam phurit phur tam thei perani internal weapon bay pathum manaya flying ammunition depot
di bon emo bon anti-train cruise missile le ral thuam dang rang baka achunga kansoi bankar bastar GBU 31k somti palizat apai the atum khatnan kum sang khazakwa somkwa pariat le sang khazakwa somkwa pakwa indona manni in Yugoslavia a an manga Iraq Afghanistan Libya le Syria a te man zoyani US chuan RAF Fairford a bok B1B hi ada rui mai tatang hian Irana an bachethin B1B pakhat hi US dollar million zani somriat pahni atanga million zathum som pasari manvel ni in atlo in dar kar khata US dollar sing kwa le sang khata tanga nuai khat sing sari sanga vel amang ral thei be true spirit no drop graman siam ni in atum khatnan kum sang khajakwa somriat pakwa athoka sang khajakwa somkwa pathuma lak lu ani General Electric F118 GE 100 engine pali mangin riaya alet bial point pakwa vela chakina thok theya a fuel pai liter singkwa sangli zaruk somriat pariat borvel mangin kilometer singkhat sang khat vel a cover thei crew pahni anchuanga veilama pilot dinglama mission commander achunga mi te ai na toya metar som ni pakhat vela sei ni in a wingspan hi metar som nga pahni vela ni a MTOW hi kezinwai khat singa sang ni zaruk som thum vel ni in B2 hi som ni pakhat siamania USian som pakwa alanei pahni chu accident anchan atul chuan nuclear po apur thei nuclear pai B61 pasari B61 som pahni le B83 avain som parukamo B61 som pakhat bom pariat apai thei heng bom te hi nuclear bomb thok na berchi hydrogen bomb thermonuclear bomb anni bankar bastar GBU 31k som paruk apai theya bankar bastar chidang AGM 158 JAS SM po som paruk tho apai thei nikumatranga kanriat lar khovela bankar bastar bom lian ber kezi sing khat le sang thum zaruk vel loyarit le metar ruk le point ni fit som ni vel zeta sei leichang metar som ruk vel aver tua puak thin GBU 57A massive ordnance penetrator MOP pani apai thei bok leinem dewa chuan metar som ruk aya thuk fe aver thei Boeing siamania warhead pai di bankar bastar tu ber hi BLU 127 antia BLU hi bomb life unit ti na ani MOP hian guidance kit amamo lo GPS INS guidance mga thuam sa ani B2 hian bankar bastar te deu GBU 28 le GBU 37 te po apai jok thei tho ral thuam kezi sing khat sang riat vel phur thei tura duan ania GBU 57A B MOP2 kezi sing ni sang sari jan hi vel dai aphur thei tho abuai ei lo B2 hian internal weapon bay pahni aneyani B2 pakhat hi US dollar billion ni chuang manani darkar khat athoin darkar za som pakwa vel maintenance ti ngai ji ang ani athoin darkar khata US dollar nuai khat singa atanga nuai khat sing sari vel a eral hemmai kumsang khajakwa somkwa pakwa a Kosovo a atum khatnan man ani Afghanistan le Iraq a po an mangle nikuma le kumina Irana man ani le US bomber thar B-21 Raider US yan 6th generation strategic stealth bomber puiset mai B-21 Raider abuai pui le mek nuclear le ral thuam pangai aphur theidon kum in emo na kum vela chuan US yan ala lut to mai thei no drop graman siam bok nin B2 spirit thak chho turati ani atlem bera zatal chu siamantum engine hi red and white ni siam thonin akning le ni phung thup alani AGM 181 LRSO cruise missile B61 12 30 nuclear bomb le GBU 57 MOP te apai theyang
nakin zela hypersonic missile pai thei tura design din ral thuam kezi sing khat sang thum zaruk vel apai theyang metar som pariat bora sei ni in au wingspan hi metar som li panga vel ania a MTOW po kezi noi khat sing khat sang sari bora ni ri aya alet bial point pariat vela chakina thlok theyani te jok changkang jok si khovelin a warzel ti fia tu pakhatani India in stealth bomber boy pui mek India chuan bomber boy puin ma alave meka a concept anduang tran chho mek achunga kan soi Russian Tu 160M entona siam turni in Russia in apui donem khiat alani lo India bomber boy pui mek hi ultra long range strike aircraft ULRSA ti ni in atui thun non ngai lovin kilometer sing khat sang ni vel athok theyang Chinese Pakistani air defense system te man theilo chu India ngai poimo berania chu wangin stealth ni phunga nei dona eng ang chia stealth tur nge riat alani lo thung ULRSA hian BrahMos NG Agni 1P precision guided munition anti-radiation missile le gravity bomba ka nuclear ral thuam po apai theyang awayan ral thuam kezi sing khat sang ni phur thei turani kum sang hi som thum panga a prototype siam man an be sei mek India hi ral thuam lama chemuang viau thin ma se uluk taka kan chik chuan tun naya cherang ve retin ma ason chakriau ti kan ria ang a chan lian tak pakhat chu private company thatak tak te nasa zoka ral thuam siam lama anin rol tak wangani Russia chuan Tupolev Tu 160M engine palinei khovela bomber ritle thok chak ber aneya ri aya alet ni point bial panga vela chakin kilometer sing khat sang ni zathum akavar theya ral thuam po kezi sing level set aphur thei engine pali nei tho Tu 95 variant harber Tu 95MS kilometer sing khat sang level cover phale ri aya alet bial point pariat vela chakat thok theile Tupolev Tu 22M3M te chu Russian bomber dang te anni Soviet bomber Tupolev Tu 16 entona Soviet Union phalna an siam Sian H6 hi zasom ni chuang China hian anei tundin muna an bomber nei chun ani an upgrade ta H6NT ni in nuclear ral thuam apai thei variant dang H6K po a om American bomber te ai chuan ate dai zoka azang zok bok China hian B2 Spirit ang tak mai stealth bomber Sian H20 a boy pui mek bok mi fa te chu khiti khi an ni to a India hian bomber puitlin ve thei tak mole